আমি আশা কৰিছিলোঁ যে মহামান্য আদালতে কিবা এটা পজিটিভ এটা ৰিপৰ্ট আহিব, কিন্তু আজি যিটো শুনিলোঁ আমি অলপ সকলো দুখিত। এইটো মানে আমাৰ কাৰণে শেষ পইণ্ট নহয়। আমি সকলো বিচাৰোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈছে। এই অঞ্চলত দীঘলীয়া সময় এটা সংগ্ৰাম কৰিছে। তো ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মুক্তি বা তেখেতৰ যিখিনি মহামান্য আদালতে ঘোষণা কৰা যিখিনি শাস্তি সেইটো কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব পৰা যায়, ইয়াৰ ওপৰত পুনৰ আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু আমি বিচাৰোঁ তেখেতে মুকলি আকাশত আহিব লাগে আৰু সমাজৰ লগত থাকি তেখেতে সংগ্ৰাম কৰাত যি উদ্দেশ্য আছিলে কি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এই কামবিলাক যাতে তেখেতে ৰাইজৰ লগত থাকি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰয়াস আমি আৰম্ভ কৰিম। যেহেতু তেখেতৰ দ্বিতীয় শান্তি চুক্তিৰ সিগনেটৰী আছিল হয় নতুন, এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ চাওক, আদালতটো এটা বেলেগ বিভাগ, শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো এটা বিভাগ। চ' যিটো জুডিচিয়াৰী আছে এই জুডিচিয়াৰীটো কাৰো তলত নহয়। গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক পলিচি লয় সেইটো আইনগতভাৱে সেই পলিচিবিলাক লয় আৰু আইনটো বাদ দি পেলাই কোনো পলিচি ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী ইয়াৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো নিজৰ নিজৰ জেগাত আছে। তো সেইকাৰণে আজি শান্তি চুক্তি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, আদালতে এটা ৰায় দিছে। তো এই কথাবিলাক আপোনালোকে আমি সকলো জানো যে নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত সকলো এটা পজিশ্যন লৈ আছে আমাৰ জুডিচিয়াৰী আৰু এক্সিকিউটিভো। তো ইয়াৰ মাজতে আমি কেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে শান্তি চুক্তিত আছিল হিচাপে তেখেতক কেনেকৈ আমি আমাৰ তেখেতৰ যিটো প্ৰাপ্য বা তেখেতে যিখিনি আমাৰ যোগ্য যি তেখেতে যে মুকলি আকাশলৈ আহিব লাগে বা সমাজৰ লগত এটা কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো মিলি পুনৰ আমি এটা বিবেচনা কৰিম আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম। दिनैनि जा सुप्रिम कर्टनि हाई कर्टनि जा बार्डिक बा बेखौ खोनानानै आं खोब दुखु मोनदों एक्स एनडिबि वर्कार हिसाबै, जायखौ जोङो मिजिं खालामाखैमोन, जायखौ बर' हारिया मिजिं खालामाखै। गतिके आंल' दुखु मोननाय नङा, बेखौ बर' हारियानो दुखु मोनदों आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिबि वर्कारानो दुखु मोनदों। अब्लाबो जोङो मालाबाबो जेना, बिथाङा बर' हारिनि सासे हिर' हिसाबै जों बिथांखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जेरावहाय जों सुक्ति खालामबाय होननानै जों दलरै जिरायना थाया। जोङो गुबुन मोनसे स्टेप गोजौ थाखोआव खारनानै आयेननि सिङावनो थानानै जों बिथांखौ माबोरै बख'नो हागोन, बेनि थाखाय सरकारावनो बा जों मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरानो ज' जानानै सावरायनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन। बेखौ आं आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। शान्ति चुक्ति गोरोबथि दिनैनि सानाव कनभिक्टेडखा हिसाबै आगोलावनो बिथाङा माखासे जिनज्रिनि गेजेरजों थानो गोनां जादों। अब्लाबो शान्ति चुक्तिखौ बिथाङाबो खालामबाय आरो शान्ति चुक्ति खालामनाय हिसाबै बर' हारिया शान्तिखौ लुबैनानै हाजार बोसोर बर' हारिया शान्तिखौ लुबैग्राखा मोनसे हारिखामोन आरो दिनै शान्तिखौ लुबैनानै शान्ति चुक्तिखौ जों खालामदोंमोन। खिन्थु शान्ति चुक्ति खालामसेयावबो आयेना दिनै भारतनि संबिजित बायदियै आयेना बिथांमोनखौ दिनै निमाहा होआखिसै। गतिके हाइकर्टआव होआबाबो जों सुप्रिम कर्टसिम खारनो हानायनि माबा मोनसे बेबस्था जों खालामनो हायो नामा, जोङो नायनि। जों बेवहाय रन्जन दैमारिनि न'खर बा बिथां बा बिथांनि लोगोफोर बा बिथांनि लोगोफोरनि न'खराल' दुखु मोनदों बे नङा, दुलाराय बर' हारियानो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि जा मिजिं, बे मिजिंखौ आं बेक्तिगत भाबै फैमाल जानाय बायदि मोनदों। आरो होबथानाय बे बुस्थुआ आगानफ्रोमबो फैखायो, खिन्थु बिदि होनानै जोङो जेनदों बा जेनगोन बे बाथ्रायाव मालाबा फैनो हाया। जों मालाबाबो जेना, बर' हारिया जेब्लायबो शान्तिजों देरहानायखौ उथ्रिसारबोग्राय मोनसे हारिखा। गतिके शान्तिनि गेजेरजोंनो जोङो उथ्रिसारनायनि लामाखौ जोङो लागोन। बुस्थुआथ' ओरैनो जुदिও आयेनाव हाबदोंब्लाबो माखासे राजखान्थिनि बेवहाय सायख्लुमबो थायो। गतिके राजखान्थिनि सायख्लुमनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि सरकारा, जोंनि इउपिपिएल दोलोआ स्टेटआवबो सापर्ट दङ, सेन्ट्रेलावबो सापर्ट दं।
आरो जोंनि काउन्सिलनि बेरेखा दोलो बिपिआबो जेराव स्टेटआव इनडाइरेक्टलि सापर्ट दंखायो गतिके जथायै जों बेखौ सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया गाहाम होननानै आं सानदों आरो बेरेखा हान्जाफोरजोंबो जों सावरायगोन सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामा बहननो हायो जों नोजोर बोयो बेरेखा दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों जों बेखौथ' बुंनो हाया जोंनि खामानिया जादों दा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा जौगानाय लाबोनायनिसो सम बेरेखा हान्जाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ नङा खिन्थु बेरेखा हान्जानि खामानियाबो दिनैनि दिनाव राजखान्थि गेलेनायनि नङा माबोरै सरकारा गोरोन्थि मावदों मावाखै बेखौ आसि सुनानै मोजां खामानिजों माबोरै आवगायलांगोन बेखौ मावनो लामा दिन्थिनायासो बेरेखा हान्जानि दायित्व'।